Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Nuko rero bakunzi ba Tarisisi Hope Ministry TV, turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nkuko mubibona ni jewe Genevieve kuri mikoro yanjye, abanza guteramana n'abigeme badahingishanya gutwika ibintu batabyorosha. Reka mpere ngaha ibubafu bwanje nakire Safi aramutse bariko baradukurikirana. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Ndabakunda cyane. Amen amen. Reka nakire na Parfait aramutse bariko baradukurikirana. Ndabaramukije. Urakoze cyane. Reka tugende hirya kwa Nanasi nawe aramutse bariko baradukurikirana. Turabaramukije amahoro y'Imana. Urakoze cyane. Reka tugende kwa Bera naho. Amahoro cyane. Urakoze cyane. Reka tugende nino ndi twikorereye umusaraba atakiguzi twatanze. Reka tugende n'imbere. Tega amatwi gusa umunsi nitubicisha amajambo.
akantu je natahuye neza ngo ujudiwe usujudiwe usujudiwe baba mu kirundi oh yabanza musigure ntacyo usujudiwe nikasubiramo faya nk'uko mubibonana nawe hariya agatwego kamwishe natubwire natwe dutwengisha twinze nukuri sinzi simbona unohera ushaka ndakubwira iki icyo twenze kugira natwe dutwenge naryohewe ubwa mbere n'ingene uri kuratamba kuvuga ko wisanzuye nta kwifatafata none watambye ibyo tuwumva tutatahura ahubwo raba ukora umunsi mbega akaboro bavuga kari gasijyananiye jewe n'ukuri mumva bari igiswahili mupfume mumubitiye inkoni umwarimu mwazi igiswahili basanyigisha poro byaramunaniye bera byaramunaniye aba bose byabananiye kunyigisha none mwabyumvise safi yamvugiye rero mugerageze ngo muze muranyongereza akamineruvare ngo ni gakeyi kugira ngo bashobore kunyigisha fresh reka tubandanye imbere ndarosi ijana nta wundi afise desa ngaha nyine ikibada twagiye ikibada parfait uzoma icumi idesa ye cyangwa uzoma turuwasa je shaka umuntu azompamira idesa safi urayafite ndarosa umuntu azompamira idesa urumva ko ndagabanye reka kandi nabi azobimenya agiye ku ishuri oya nzobimenya ngiye ku ishuri tuzohera kubaza oya narosa ijana ndonka desa ikibada hari wundi yanyemereye none iyo desa ntatayiguha wibaza amakaye woyakura oya azotegerezwa yaguha imbere yemera n'ahazoguha 12 buzaba bukwiye ubuki ubukaramu ibintu ni faya muraye nk'uko mubibona nyine tubasha gutwika reka tubandanye tugenda imbere n'ino ndirimbo tuhatwike umuziki ni faya DJ Mie tupige muziki fanya fasta tucheze muziki wa Yesu twagi Msalabani pa Mwokozi wapatikana ukombozi, ni kazi ya thamani yake Yesu. Msalabani pa Mwokozi, msalabani pa Mwokozi wapatikana ukombozi, ni
Yesu, oh, msalabani pa Mwokozi, msalabani pa Mwokozi, msalabani wapatikana ukombozi, ni kazi ya thamani yake Yesu, msalabani pa Mwokozi, msalabani pa Mwokozi, wapatikana ukombozi, ni thamani yake Yesu, msalabani pa Mwokozi, tumesamehewa dhambi, hatuna deni, amelipa yote Bwana, hatuna deni, ni kazi ya thamani yake Yesu, msalabani pa Mwokozi, tumesamehewa dhambi, hatuna deni, amelipa hatuna deni, ni kazi ya thamani yake Yesu, msalabani pa Mwokozi. Hallelujah, unyenyekevu, uvumilivu na upendo, huruma nyingi na fadhili kwetu, ni sifa za thamani zake Yesu, msalabani pa Mwokozi, ni mnyenyekevu, uvumilivu na upendo, huruma nyingi na fadhili kwetu, ni sifa za thamani zake Yesu, msalabani pa Mwokozi, tumesamehewa dhambi, hatuna deni, amelipa yote Bwana, ngo yarabirise byose ku musaraba ni kazi ya thamani yake Yesu, msalabani pa Mwokozi, tumesamehewa dhambi, hatuna deni, amelipa yote Bwana, hatuna deni, ni kazi ya thamani yake Yesu, msalabani pa Mwokozi, tumesamehewa dhambi, hatuna deni, amelipa yote Bwana, hatuna deni, ni kazi ya thamani yake Yesu, msalabani pa Mwokozi, basha nukuri genda fasha imbata ko rero Imana ibaha umugisha. Murabona ko twateranye ibintu byari bimeze neza, byari biryoshye cyane. N'aka karirimbo naho naje mu Giswahili murumva ko nagerageje gusigura bukeyi ngo ku musaraba twarariwe ideni ryose, ngo nta deni tugifise, no akira gutera intambwe gusa, akira gutera intambwe gusa kuko Imana byose yarabirihiye. Reka rero dusabe Bera hariya asezera abari ko baradukurikirana, agire n'akajambo kamwe ababwira.
turabashimiye cyane bakunzi bacu mudahengeshe kudukurikirana. Ndibaza ino sizo ya kabiri episode yacu ya 11 yuko yabahezagiye, mwabonye yuko tubatambye twakanyokoye sawa kandi ndizera yuko namwe vraiment ho muri mwaguwe neza. Rero muri bwa bumwe nyene mwibuke gukora imitima tubasaba. Cyangwa sabukarasi. Sabusakarabu. Ndakivuge nk'abara. Sabusakarabu mucyo mushirako j'aime mucyo mugira na partage hama ntimwibagire na comments na kaboro kaboro hamwe na comment zanyu turazikenerane kuko nizo mbaraga zacu iyo mudukosore hariya muri comment ndibaza neza yuko muhora mubona yuko tubuhindura ibintu mukenyura nyene tukawukora mu bundi buryo bushasha tugira dukomeze muri bwa bumwe nyene. Urakoze cyane, reka tugende kwanana naho agira akajambo abwiye abariko baradukurikirana anabasezera. Nta byinshi bifite byo kuvuga, gusa turabashimira ko mwadukurikiranye kandi turanabasaba ko muzokwama mudukurikirana igihe cyose. Hanyuma mwibuke kugira biya bebe ababariye bebe bebe bera kandi ndakibagenza akavugejo muze kwibuka kudufasha mu kudushigikira, muzaba mukoze kandi mwarahezagiwe cyane. Urakoze cyane, reka tugende kwa Parfait naho. Murakoze cyane abantu badukurikirana mwese, turabashimiye mushikara mudukurikirana, turabakunda cyane, mwarahezagiwe. Urakoze cyane, reka tugende kwa Safi naho. Asanteni sana kwa watu ambao mnatufuatilia kila siku, na si mwendelee mnafuatilia kipindi chetu kila siku, na msikose kwa natia j'aime na kupartager kupatia wengine ili wafikirie. Nawapenda sana, tuko pamoja. Kitu ambacho Kenya mnaona kenye akiendi vizuri na kisha mnatuambia pale chini kwa commentaire kidogo. Asanteni. Asante sana, tunawashukuru wenye mko mnadufata. Kirangamanye. Nuko rero mwakoze abariko baradukurikirana, simvuga byinshi, bagerageje kubivuga. Imana data wa twese nkuko namana bibabwiye iganze ibikorwa by'amako yanyu. Naho ubutaha tuzosubira muri show ya 12. Bye bye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.